Kepor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Buôn sngi bakuwe ka long yeng kelamat ya ka jing e ka bakrau nama ka jing ban jong ka jing duk jing kerdo kat hadu bekila habban mat ya ka jing sha tangan kinailam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Umling Circle blalam khamat du president samla ban roy walang ringkat ka jing trelang bar ka FKG GP sokna unit haka ka khandai trek unai lur arajar apusan klahir se ka shnong sokma banno senyang deki marbam kum ka jing ajing kershan ya ka ni ka long yeng Kani kalong yeng kadai jong uba Ashik Marak baka kong Sunita Rani kibidan ru arngut ki khon bat kat kum ka jingat ho chung secretary shnong ba turban lingdo kalong yeng klamat ki jing e namar ka jing ban spapalat ka jing dok secretary shnong lapan pawru ka jing sngongo lo ka jing shimkya jong ka FKG GP Umling Circle ka blak loy banno senyang dagi marbam shakani kalong yeng Lot ne boleh buat mo. Marta ayam berupa tentang mata mereka muda. Ni konge na yang ne na kalian kesnong muskat kesnong. Nomor bangal lihat dikit bau rembak senong melap rete kesini te tagadau lap tak yang abangan up yang mata kena program melengkot jong pi keseng tenikong keseng penpediang subhai pi gi dekat jong pi joka seng FPJGP nang kena po Umling Circle tau ki bala wan sang ne kesnong ajing saya nang liang song gi mukni ti dia dai berkena ke program jong pi dan ngisu penpau tang kajing semuk sibun nak mata kajing Sio jong pi ya kajing yu jong pi ya kena ka kantam lagi kena ke longjing dan kini ki arngut sejur berkunjung obat kikun duki arngut de kisong ning garit de oi nak liang kisnong nak por support ni lai tentu tanpa ni ban ong ban hawi dai bat kini skim kini kitero kin sayo sen no de ban snano dia kayi ba kambah nama ta juki de nak liang junga gam don sibun ban ong kene kapor de tang kejing kublai sungu yapi di parlok katam lagi kesang kebakit mata kaki action dong kita dak nak snow yang katan ni berapa teng ai sungu yapi soisin dan mata kene kajing wan jupi tang ne posno jungi ban wan pe katam lagi kene ka longjing jupi ni ki sijur dari bangali lai khmat kan no jin lung ngam sim haba ngasiam bat ku mat khmat lai jong do ani por bagi semsha bagi mat sa jin jar du kena kata tahu nang liang yung posdian unit sungi juga FKHP sama lain unit kalau pesung pesam ini kenyap sini dan nang liang jungi hawat nimla manai sibun hendai tangga jenis nok tilang yang bagi jenis trelang jongki membar ke jungi nak jenis rap mark liang jongki membar jungi selak ban poi kumne mar kenyap kumne mar bam ban kong dan nang liang jungi seng nimsong klikti ini budin bab kaweru ingin persangkat bala bikin saya rap kam hasu hakini kinjat si ban sawan la kaliang habai dei kumno ban pen snal ne pen wandur ya gajing gesem gaji trelang bergesnong kam badang sa te tangita kinjat ngasung ban pusung sagoi ru ngapa ban pusung ne yang ba kene galat pathai kebor ba kum kinong nikmat gijungi tiba pertabat ba keren nagapor supor hai kam por kampanye election juga berkuat mengentiu di pait nang jusnong dengan konsumsi berkajala hiru kunjuk akan turu ya gino ikmat bagian pai kmat ya kum gini ilong yin sisa ya badon kam di jinyarap bat kebadi hok benyok di jinyarap hakum gane kenti bat kapor ke bamta kum hagane kapor ngiden kam bat ngitrang sa di jinyarap kum ta kan ni kuat ban benyok lane benyok no hakino gino gila jinyarap yang bagi tenat sarkar ne tenat badai kemi pek kinong mikmat gisungi nak takadau kum keseng FKHP kamdei tahang ne bakai rap handai hakaleng jong gejala bat hari si jentia ju nak takadau kapan poi sekum gini gilat thai kebor bang kwa amdei bang kwa ban ong ban kentiu ya jong handai
jing kwa ke jungi bang kwa ban peni ba ki pai ba ru ki de ban yu ke jing tuna ba jing duk du ke jungi ba ka ke daw jing duk du jungi na mar ki long yin long sam jungi haba ki tlot ki swai ki jinjar de society ka ba mat ya ka jinjar de di nang sa lang jam tri si jungi ka hiardor na mar ka ta daw ni so bangan tu sai sim ba kum ke ne ka por ni ai ji bleru kapang ya ki rong basnong balai don bentalang kan por publish bon fi ba kunjuru ya ki media kan por balai don kal